أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم بذلك الثواب ويرفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الناس، اتقوا ربكم واعبدوه واشكروه على ما أنعم به عليكم. لقد أظلكم شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنه شهر الصيام والقيام، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يجي الله سبحانه وتعالى تقرأ ووضع يمبه ويلتي ومؤجر إمادين وتقول إن جلبه. يتم كنك الله سبحانه وتعالى نيمين دو إهور جياء مكوبين سائجي موضي itawata imo faandi e mawningol sa'iji ɗin yaafagol jiyaaɓe makko ɓen tuuɓuɓe rufti o montana ɓe boneji maɓɓe ɗin o mawnini ɗin sa'iji ɗon fii sowindirangol jiyaaɓe makko ɓen baraji ɓantana ɓe dardiaji. en seedo ala reweteɗo e goonga si wona oɗo Allah moƴƴiɗo e meɗen, wonɗo moƴƴade e meɗen, yiɗɗo kadi moƴƴagol e meɗen. ko o goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala eɗi fof, ka tabugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede. ala mo kafi e gotal e majji. seedo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen, nulaɗo makko mo en hana yeddude, en hana lundade. toromo kanko Allah yo juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala yiɗuɗo jokki peewal maɓɓe ngal. ɓawo ɗum jiyaɓe Allah huli Allah subhanahu wa ta'ala huliron mo rewgol mo, sabu Allah kanko ko hulirte ko ɗum ɗo waɗugol ko wi kon acca ko haɗi kon. harano hanani neɗɗo fof hulirgol Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo ɗiɗi, jaɓɓugol waɗa ko wima ya waɗu kon e hoore hiɗa felliti wona nafa makko kanko Allah woni hen ko nafa maɗa. jaɓa kadi acca ko haɗuma kon e hoore hiɗa felliti, si a waɗino ɗum na Allah lorata ko hoore ma.
idan ko moƴƴere maɗa waɗi si o yamirma, ko añalngol ma bone waɗi si o haɗuma. haray jarnimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nemaji makko ɗin fi yoɗi duumo ɗi ɓeydoo. sabu kala ko Allah neminma e ɗan ɗo gurdam aduna, siɗa faala yo ɗum duumo e junngo ma ɓeydoo, ko ya jarnumo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum, anda ko kanko waɗi, jaɓɓa kadi wadde ɗum ka wi'i ɗum waɗi ɗon. haray ande e sa'i mo wonɗen ɗo on, kala neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala gomɗini ñalande darngal, haray mo jogii weltare mawde ka nder ɓernde makko. fi hon ɗum ɓay Allah wurnimo kadi ha o sa'i ɗo hewti, o weltorta ɓay si suumaye hewti ñamete Marseille, o weltorta fi ɓay si suumaye hewti miskimɓe ɓen okkorte. siko ɗum weltinimo harayna imanu o wondi ko ndereeri, ko yo o weltor ɓay si Allah tawnimo suumaye, Allah subhanahu wa ta'ala yafantomo bakkatuji makko ɗin madama ko o julɗo. Allah ɓeydanaymo baraji e ɗi o marno ɗin madama ko o julɗo. ɓay tu woni mo jogii anniye, mo jogii finde wondema Allah subhanahu wa ta'ala si tawnimo o hoore. idan no jeeya e ko gurdanɗa weliri siga ɗiɗo sa'iji, si tawno sa'iji ɗin fof fotuno, nokkeji ɗin fof foti, lebbi ɗin fof foti, hara no gurdanɗa wela. tawde goɗɗi no ɓuri ɗiya ko ɗum waɗi si gurdan no foti. sa iri ɗo a yahiɗa tawa ɗon no ɓuri ka wonnoɗa ɗo. so nduɗo lewru maayi nduya darike tawa ndun ɗon no ɓuri feƴƴuɗu ndun. ɗum ɗo no jeeya e ko welni gurdam bani adama on, ɓurdugol nokkeji ɗin e lebbi ɗin e ñalade ɗen. haray nduɗo lewru sotino daragol e hoore meɗen, ndu tawata goto meɗen kala no yeli no toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu mundu. nduɗo lewru ko lewru ndu tawata julɗo on mara ko weltinta ɓernde makko nden, madama ko o julɗo hewti wurgol ha nduɗo lewru tawi on. qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. yeeto ɓe ɓural Allah ngal e yurmede makko nden heɓugol ɗum yoɓe weltor ɗum. idan si tawi neɗɗo julɗo on no itti ka ɓernde makko, no satti e makko, no maafinimo ko suumaye woni arde kon, yo o konto hoore makko ka naafiɗiɓe. yimɓe gomɗinɓe ɓen si suumaye no arde hara hiɓe welti, hiɓe wewli, ɓernde maɓɓe nden no yaaji, sabu hiɓe andi ɓe ɓeydoto honto naka aduna ɗo, ɓe ɓeydoto hakkude maɓɓe Allah ɓattagol, ɓe ɓeydoto heɓugol giggol Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe ɓeydoto heɓugol baraji, bakkatuji maɓɓe ɗin uytoto maɗi lan. haray nduɗo lewru suumaye ko lewru mawndu. Allah subhanahu wa ta'ala no mawnini ndu, no jeeya ko o mawnini ndu kon, si a golli moƴƴere seeɗa ni, Allah suwindiray ɗum ha ɗuuɗa ɓuri lebbi heddiɗɗi. wa kadalik rento si a golli fewdoɗon bone on kadi sowindirte. ko lewru ndu tawi Allah subhanahu wa ta'ala no monta e muɗum bakkatu, lewru no jeeya e ko holli ɓural ko ndu jogii kon e lebbi heddiɗɗin, tawde ko e mayru Allah suɓi tippingol alqur'an. o humpiti en kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko e mayru o tippini qur'an, shahru ramadan alladi unzila fihi alqur'an. ari e hadis ka musnad imam Ahmad, ka jami'u sahih Cheikh Albani, hadith Wasilata bin al-Asqa
mo itte nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi kanko wasilata bnil asqa wonde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko e lewru suumaye suhfu ibrahima tippi jemma arano on e mayru ɓaawo balɗe jeego feƴƴuɗe e suumaye tawreta tippi ɓaawo balɗe 13 feƴƴuɗe e suumaye woni ko linjira tippi ko ɓaawo balɗe 16 feƴƴuɗe e suumaye woni ko zabour tippi ko ɓaawo balɗe 24 feƴƴuɗe e nder suumaye woni ko qurana tippi cheikh albani wi hadis on ko hadis hasan idan ɗum ɗo no holli en allah subhanahu wa ta'ala defte ɗe ɗo tippini ɗen fof ko e lewru suumaye ɗe tippi wona alqur'ana tan idan ɗum ɗo no holli ɓural ko lewru ndu wondi kon no jeeya e ko holli ɓural ko lewru ndu wondi kon ko tawata no haani weltinde neɗɗo julɗo ma ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam man soma ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi mo hoori suumaye tawi ko o hooriri ko gomɗinal tawi ko o hooriri ko fiiyo heɓo joddi ka allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ka fondo makko ko ɗum o fiɓi allah subhanahu wa ta'ala montiray sabu hoorugol makko suumaye on e hoore ɗiɗo sartiji ɗiɗi haray no haani hoorowo wattanela moƴƴa nelaaɗo ma kaali tun man sooma ramadana gufira lahu ma taqaddama min zambihi na ɗum ɓe maki dedi ɓe wi'aali mo hoori suumaye o yaafante ko feƴƴi kon e bakkatuji makko ɗi ko ɓe maaki mo hoori suumaye e hoore sartiji ɗiɗi imanan wa ihtisaban mo hoori suumaye e hoore gomɗinal tawi wona ɓay ko mbowka leydi ndin fuu ko hooroɓe tawi ko ɗum o hooriri tawi o hooriraali ɓay si o hooraali ka o gollata ɗum o wawata wonde ɗon tawa o hooriraali ɓay si o hooraali o heɓata ka o sooda ñaamete tawa o hooriraali ɓay si o hooraali mawɓe makko ɓe yaltinemo ka galle toon tawa ko o hooriri ko imanan wa ihtisaban tawi ko ɗum ɗo hoorinimo nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallama gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara no jeeya e ko holli ɓural ko lewru ndu wondi kon maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara ɗiɗo hadise ɗiɗi fof ko boukhari muslim ko yaltini ɗi ɓe maaki mo darike naafi suumaye sara ko gomɗinal o naafiri tawa ko fii heɓugol joddi ka allah subhanahu wa ta'ala o naafiri wona ɓay aada leydi ndi yahi si suumaye darike fottede ka juulirɗe juule wona fi wata wiye kanko hay suumaye o juulata tawa ko o juuliri o naafiri e suumaye ko imana wa ihtisaban nelaaɗo maaki si o waɗi ɗum gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara no jeeya e ko holli ɓural mayru maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara mo darike e nder jemma laylatul qadri on o juuli hala ko sabu gomɗinal e ɗaɓɓugol joddi ka allah allah subhanahu wa ta'ala yaafantomo bakkatuji makko ɗin ko feƴƴi kon idan ɗiɗo nokkeji tati kala hoorugol ngol daragol naafa en mayru fof daragol jemma laylatul qadri on gootum kala nelaaɗo maaki ko waawi wonde sabu allah yaafo bakkatuji neɗɗo on kono noon sarti ɗiɗi no nder toon ko so tawi ko waɗi ɗum ko imanan wa ihtisaba haray no jeeya e moƴƴereji ndiɗo lewru nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti en gila kandu dari haray dambuɗe aljanna on no udditi wonande gomɗinɓe hooroɓe no jeeya e ɓural mayru on nelaaɗo humpiti en sallllahu alayhi wa sallam gila kandu dari haray allah no ombi yiite ngen soki seytaneji ni fof no kolmba no jeeya e ko holli en ɓural nduɗo lewru maaku nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wondema kala golle bani adama ɗe o golli so waɗi moƴƴere wootere o yoɓirta nden moƴƴere wootere moƴƴereji 10 bal si tawi anni eɗen no tiiɗi laɓɓinalngol allah ngol no tabiti ñentingol nelaaɗo ngol no e muɗum ɗum no yaha ha wona coore temeɗɗe jiɗɗi golle ɗen
hiɗe fota ka kene ɗe ɓurda ka joddi sabu golluɓe ɓen no ɓurdi ka ɓerɗe. waɗi Ibnu Qayyim al-Jawzi o wi yimɓe ɗiɗo no golla golle hara hiɗe fota ka yaasi kono hara ka Allah hiɗe ɓurdi wono hakkude leydi e kammo. juula darɗe ɗiɗi pet o waɗa juula darɗe ɗiɗi on fof ko dañɗi juuluɗo kono tawa darɗe ɗiɗi makko ɗen no mari joddi no ɓuri joddi ma ndin ɓuri ɓoli hakkude leydi e kammo. sabu Allah ko darata ko ɗo ka golle ɗen ɓori ɗon waɗɗo on honno wayi sanga o waɗi honno o wardi golle ɗen honto o waɗi wona waɗugol ngol. idan neɗɗo on hoora o heɓa seeɗa o ɗogo hoora heɓa buyi ɗum ɗo ko dartirte ko imanu on e laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala e ñentingol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. ɓe maaki golle neɗɗo fof moƴƴere o waɗi so waɗi moƴƴere wootere Allah no yoɓɓiramo ɗum sappo mo dubulanamo ɗum sowidira ɗum ha wona temeɗɗe jeɗɗi. ɓe maaki on tuma kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala wi si wona korka kan ɗum ɗon ko min Allah jeeyi, ko min Allah yoɓata ɗum ɗon. oɗo wawi accude ñamugol muɗum ngol e jaram makko ɗan e welaye makko on fi an min Allah golle makko ɗe ɗo ko min yoɓata ɗe ɗo no yangi karama koɓɓen seeɗa. si yangi karama koɓɓen jangana ko ɓen ga itte e sikki fi hon ɗum Allah wiɗi korka kanko golle heddiɗe we na kanko jeeɗe yalli golle heddiɗe na kanko jeeɗe yallina kanko jeeyi julde nden yallina kanko jeeyi zakka on na kanko jeeyi hajju ndum fof kanko jeeyi fi hon ɗum o hertani korka kan o wi ɗum ɗon ko min jeeyi ko min yoɓata ɗum ɗo. koɓe heɓi koɓe wiya e muɗum ko tawata hakkil no jaɓa ko tawde golleji ɗin fof yiingo no wawi natude muɗum sina korka kan. korka kan neɗɗo on si o hulali Allah o wawata howrude, si o hoolaki Allah no suttimo ko kala ka o woni o wawata howrude. sabu si neɗɗo on no hoolaki Allah no suttimo mo wawi ommude suudu makko no o ñama ha ñalla o yalta o fitta hunduko makko ko ina kanko dow mo hoori hombo waɗi ɓe pene hay goto. idan ko hulɓinimo ñamugo ka nder suudu makko hulɓinimo ñamugol ka ɓururo ka woni toon wona police jokkimo wona gendarme on kulol ɗon ko ngol ɗon Allah wi ɗum ɗon ko kanko jeeyi ngol ɗon ala e golleji heddiɗi. idan ɓe wi ko ɗum waɗi si Allah wi korka kanko tigi jeeyi ka sabu ngol kulol ɗon ko Allah hulangol. si wona ɗum neɗɗo wawata howrude ɓayna o ayna bal hay sa aynimo neɗɗo no wawi ñamude yala hay goto sukakimo o rayna mo hoori a wata wiide ɗum ɓay a tuggata noppiga reedu makko anda reedu ndum no fima ndu heewa. idan bal jokkinirtake a hewtoye toon. subhanahu wa ta'ala wi korka kanko jeeyi ko kanko yoɓata ɗum ɗon kadi. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo horuɗo no mari weltareji ɗiɗi ɗo weltoto. weltare nde o weltoto sanga hunta gongol nden ɗon en foy en meeɗi nde ɗen andi futuro wayra hittude ka suuma e maayi kono ka suuma e dari haray waktu futuro no hittuɓe waktuji heddi ɗin fof fi hon ɗum wona fi juulugol ngol ko tawde horuɗo on fewnu ɗon o heɓa ko waɗa ka reedu makko haray futuro no hitti kala ka on tiwoni mo hawgene futuro. idan nden weltare ɗon nelaɗo maaki horuɗo no mari nde e yiinde ko non woni ɗi. idan e weltare wonde goo ñande neɗɗo on fottoyi e Allah subhanahu wa ta'ala imo mari ɗon kadi weltare wonde goo. idan haray kaɗo korka ko hunde mawde nde tawata julɗo no hani si Allah wurnimo ha ɗum fewndike yo uddito ɓernde makko nden o welto o wewla o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnimo ɗum ɓawo nde Allah tawnimo kadi yo Allah newnanmo o golla ɗum. si tawi kadi o tawama o wawali gollude tawi ko Allah haɗimo wawde gollude yo andu anni e makko ɗen jonnemo joddi gollude si a wuuri ha suumaya darike tawi hiɗa jogui anni horugol hiɗa jogui suno ko a wawali horude kon sindo hiɗa wawno a hoorayno Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tonguma haɗuma horude o yoɓete ko yoɓi horude en ko sabu kanko jogitima. idan ko ɗo anni ɗen jogui nafa neɗɗo no hani heɓude anni timmuɗe fi yo heɓu joddi hay so wawani gollude. ibadallah inna shahra ramadan
شهر مغنم وأرباح فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب عليه ويرد أهل الدغائن بدقائنهم حتى يتوبوا ويستلموا جاء بأن هري ندور لور سومي استوي نوي كمؤجر هبطو كنفور هبطو كنودو hare no hanani neɗɗo julɗon andude o mara e nder gurdam makko ɗan ka o moɓata moƴƴere hewtuɗo sabu ɗo ko dewal ngal tawata fof no kafi ko yimɓe ɓen fof kafi ko julde e korka hajju e zakka ko dewal woɓɓe wona dewal fuu dewal ngal ko si ɗa mari moyen ɗa mari feere si ngal fawma si a ala feere ngal fawakima amma korka wiya hiɗa mari ma amara julde nden kadi wiya heɗa mari ma amara kala mo wonɗa no fayma julugol kala mo wonɗa kadi no fayma howrugol idan haray ko saa'i mo tawata neɗɗo no hani tinnade hebbina e nduɗo lewru ko wiyete ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala se wi hebbingol dewal e lewru ndun ɗum no holli wona ya hattuka wonnoɗa ɗon sabude suumaye wona yo taw ko wowɗa juulude kon e sabbude suumay ko ɗum ɗon tun juulata wona yo taw ko wowɗa janngude qur'ana kon e sabbude suumay ko ɗum ɗon tun janngata wona yo taw ko wowɗa jantade Allah kon e nduɗo ko ɗum ɗon tun jantatoɗa ko siɗa wowno heɓude sappo e nduɗo yayi to heɓa temedere e nduɗa mana ko ya ɓeydu wakkilare nde so tawi ndu dari ko tawi a feƴƴani ka wonnoɗa ɗon haray a famal ko wona wiyede kon a dalɓura lewru ndu koyo neɗɗon hebbin e mayru juulugol yani si feƴƴi farillaji ɗin ko ya hebbin e mayru naafilo nde tawno naafilo ngon keeraka da wawi nafude haka heɓuɗa feere a wiyatake ko sappo tun juulata ma ko noga tun ma ko capantati tun ko landaɗa koyo julde nden timmu koyo sujjude rukku timmu yo haqqille maɗa wonka julde yo tawtiɗa wonde ko suneɗa juula amma ɗuɗugol garɗe ɗen ɗum ko andi haka feɓeɓa feere mum idan hebbinen e nder nduɗo lewru juulugol e janngugol alqur'an hanani neɗɗo julɗo on hebbingol janngol qur'an e nduɗo lewru haysi tabi lo'ere meɗen nden e kenɗe ɗen fuu lo'ere nden ka tagudi e lo'ere nden ka iman watta accata hewten acciɓe en ɓen ka hoore leydi ɗo ɓe tawno yahi ha ɓe wolama konnguɗe ɗi tawata enen ko hakken ko lowɗen ko hen hakkille no jaɓata ɗum wigol goɗɗo no timmina qur'ana e darde lo'ere men imanu nden e lo'ere men tagude jaɓata ɗum e ko gongal woodi no dartoɓe wiya allahu akbar ɓe surna qur'ana so ɓe yaharutu enen e ɓen ɗon ɓe woɗɗodiri ko leyde kam woɗɗi kono eto ko lowɗa o an kadi gila ñande go o suumaye ha capantati ta ronku qur'ana laawol bete ko ɓuuri fannude ko ma eto bete e nder lewru ndun fof heɓa qur'ana laabi ɗiɗi balɗe sappo jogal timmina laawol ma etoɗa ko fanɗi wo awa e nder lewru ndun heɓa qur'ana laabi nayyi yontere kala heɓa laawol ma etoɗa bete laabi jeegoo balɗe joyi kala heɓa laawol ko fewndo ɗo ƴettata programme mo watta on ka suumay naka nde suumay wona kadi ya naati toon a eɓɓindaki a ƴetta décision suumay daro e ngal ɗo miɗo décide mi heɓe qur'ana laabi tati mami heɓe qur'ana laabi nayyi mami heɓe qur'ana laabi joyi jonno ñande wo ko hisbe jom ƴetta fiyo ɗum wawa wonde ko ɗo ƴettama programme ɗo suumay naata wona yo taw hande jangga hisbe sappo janggo hisbe goto faɗɗi janggo ɗanɗa ñallal ngal ko ɗanɗa jemman fof non julɗo gollirtano a waɗa programme golle maɗa embere honto jantatoɗa Allah embere honto juulata embere honto jangata qur'an sendana ñallal ma ngal ɓay na ɗum tumarɗa golle ɗum a waɗe on programme waɗa calendrier ma on ɗo e lewru darade haray andi ɗum ɗo a décidi ɗum ɗo a waɗay sindo a ronki wadde saabu ganto hatta Allah wi'ama joddi maɗa nde idan haray hebbine nder nduɗo lewru janngo qur'an e moƴƴantagol Allah e moƴƴodirgol hakkundeji meɗen moƴƴintingol hakkundeji meɗen yiltoto ka ɓe nguure maɗa hawre hoy ko won ton konta suumaye taw ɗum nderta moƴƴintin hakkude maɓɓe si a yeenay si a jeeje kala no watta etota suumaye taw hiɓe haaɓi eto moƴƴintina hakkude yilto ka bolonda moƴƴina hakkudeji moɗon
yilto hakkunde maɗe gollitaɓe moƴƴina hakkunde moɗon sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki konngol haanugol hulɓinde kala neɗɗo julɗo ɓe maaki tenen kala e alkamisa malaikaɓe weeɓida golleji men yeeso allah subhanahu wa ta'ala allah ndaaray kala neɗɗo mo tawi gomɗinɗo mo sirkanali allah allah yaɓantamo bonnereji makko ɗin si wona julɓe ɗiɗo ɓe hawre woni hakkundeji mum ɓeɗo allah ɓe malaikaɓe en walline golle maɓɓe ɗen seraɗa ha ɓe moƴƴina hakkundeji maɓɓe tuma ɓe moƴƴini hakkude maɓɓe ndare golle maɓɓe ɗe iden wata taw ko haare wonde hakkude ma e siɗɗo ma aɗa alƴete golle maɗe haɗa faayi iden eto si tawi kanko yafata ko ay yaafa wata on kutu wa'lamu anna siyama innama suri'a liyatahalla al-insanu bittaqwa wa yamna'u jawarihahu min maharimillah kal-ghissi wal-ghida'i wal-dhulmi wa naqsi al-makayil wal-mawadin wa manhi al-huquqi wan-nadri al-muharrami wa sima'i al-ghani al-muharrama anden haray horugol ngol ko fi honɗum wi'irayi e horu horugol wona accugol ñamugol e yargol tundi ɗe nanɗe ɗe haani horude ɗe gite no haani horude ko hunduko ma no haani horude juuɗe maɗen e koyɗe maɗen no haani horude si tawi ko ñamugol e yargol tun accuɗa haray a fuɗɗaki horugol ngol taw yonata idan haray korka kan tigi tigi koko sar'inira ko honɗum ko fiyo neɗɗo on cuɗoro ko wiyete kon kulol allah o ndaara ko wolta kon kala ko hana wolde o acca o jentete kon kala ko hana jentade o acca ko ndaarete kon kala ko hana ndaarude o acca ko wowlete kon kala ko hana wolde o acca ko jungo naɓete mum kon kala ko jungo hana naɓede mum o acca ka koyngal yahayno kala ka hana o acca si tawi himo hoori tawi o accani ɗiɗo haray korka makko kanko sengora idan ko yotere makko ɗin fo huuru yo julɗo on selu no hoori no jento gimi julɗo yo woɗɗito no hoori no wowla fenade julɗo yo woɗɗito no hoori no ño'a yimɓe julɗo no woɗɗito no hoori no waddinira yimɓe julɗo yo woɗɗito horgol eta uyta ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata uyta e baraji maɗin bal waɗay ha tawa haysi ɗi bonali wona an renditoɗi yawmal qiyama sabu ɓe rewɗa e muɗum ɗo fof koko baraji ma rewteteɓe hen ɗo idan si tawi a renaki a bonna golle maɗa ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki julɗe ɗen joyi e juma suumaye heɓi suumaye si neɗɗo no wadde ɗiɗo ɗiɗi allah subhanahu wa ta'ala montanaymo bakkatuji makko wonɗi hakkude ɗum ɗo ɗin so acci bakkatuji mawɗi ɗin yani si neɗɗo juuli waktuji ɗin joyi faljereji ko heɓata hakkude ɗon kon harana bakkatuji mawɗi allah yafotomo si neɗɗo juuli juma ɗon e juma aritowo on allah montanaymo bakkatuji makko to sobi ɗin so acci bakkatuji mawɗi so hoori suumaye ɗo e suumaye o e artude allah montanaymo bakkatuji to soki ɗin so acci bakkatuji mawɗi ɗin ɗum ɗon no jeeya e ɓural ko suumaye ardani eɗen kon haray no haani wata en naatu e caangol lootoɗe yalten hiɗen tuuni haray nafaali wanne laaɓo sallllahu alayhi wa sallam hiɗen anndi ñandego jibril tawnoɓe to hoore gangunal ɗo o wi o amin nelaaɗo maaki amin laabi tati ɓay ɓe jippike sahaba e lanndi nelaaɗo hannde men nani ko min wowanande ka hoore gangunal on ammini laabi tati ko honɗum ammin ɗon ka hoore gangunal ɗo nelaaɗo maaki ko jibrilu ari wi'inmi allah woɗɗini yurmeede makko nden neɗɗo mo suumaye tawi o wuuri e mayru haandu lante bakkal makko yata wi o amina nelaaɗo maaki amin idan allah dandu neɗɗo suumaye tawdemo ko o jeenowo acca ko o jeenowo suumaye tawdemo ko o ñaamo riba accamo ko o ñaamo riba suumaye tawdemo ko o fenowo acca mo fena suumaye tawano wawnoɗa rowani noon hikka kadi suumaye aɗa accire ma noon eto si a maayi hara kana nokku ko yaɗanaka allah si tawi an ɗum ɗo sansata jikkuji maɗi sansata golleji maɗi a tubata hitande aɗa wonno aɗa wawani noon balɗe ma ñande no uytade aɗa huɗɗinanima qul qawli hada wastaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين عباد الله لقد فرض الله عز وجل على أمة محمد الصيام
الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين سنة 2 من الهجرة المباركة. وللصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية. ومن فوائد الروحية للصوم أنه يعود الصبر ويقوي عليه ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها. ومن فوائد الصحية للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات. ومن فوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة. يأتي الله ينشرنا من قوة كاف ينترون رجولنا صلى الله عليه وسلم ابن مرمى جاء أن هري الله سبحانه وتعالى فرلي هورغول سوماي هور ان ديدو مفت محمد صلى الله عليه وسلم وانا فرلي نودum e moftaji attidi en haysi embere ko hoorete kon fotata haysi lewru hooretendu wana woturu haysi noone hooru gongol no serti kono hooru gongol fawama mofti arata hawle lore fof be kala e noone no wi'ano non e lewru ndu wi'ano dum es embere ko wi'ano ko wali Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en o humpiti en kadi wana e me en fuddi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kono yo gom imbe fawama o yo nguru kama kutiba ala alladhina min qablikum wan farlirano e hoore attibe on ben attibe me bi mana moftaji di attibe fi hondum la'allakum tattaqun fi yo on won hulobe Allah haray dum do ko wadi be wi ko e tenere o do aya tippi baaw duubi didi ferguni la sallallahu alayhi wa sallam be seni Madina sen dani dum hikka en taway duubi wulure e temedde nay e duubi capantati e tati bila tuuma futa hore duubi wulure e temedde nay e capantati e tati suuma en hore e nder ido fu hitande wotere arali sina ko fandi wo 10,000 personnes hore sumay idan ko bambata noppi ma haɓa horgol ɗum bonnata sumay hay hunde hatta Allah haytus ko waɗi wona hande fuɗɗa hoorede wona seeɗade kadi woni horude ko siɗa faala moƴƴere taweɗa e maɓɓe sa faala ko moƴƴere jokku lawol ma ngol mallam yanfa'u haqqu darrafu batil si tawi gonga nafaali neɗɗo o fenade lon raymo si Allah wiya waɗa wiya watta seytane wiya ya waɗ waɗa ɗum amarandentere ko imma jaba doftoda Allah ma salloda dum jaba doftoda seytane ndaro ko homma mabbe hande doftare kama an no konte non feetudo wana portile tonti mun jindi ko yeddudo joomi mun dofti seytane ko dabba feetu ben ko be idan haray gol do horugol nafooreji buyno e mudum harana o baraji rebo dum kala ka aduna ga kadi nafooreji no e mudum no e muɗum nafooreji wonanɗima an bani adama on taw a ɓanduma moƴƴingol ma ko waɗi ko si a moƴƴi si moƴƴina sa moƴƴi aɗa wawata moƴƴinde idan oɗo horugol ekkitete faalegol hunde tawa nde hananama acca horugol ekkitete ɗum ko waɗi bani adama eɗen andi ñamugol e yargol ko ɗum o fuɗɗori ka aduna ɗo ɗum o sakkitorto si heɓama o attuta wadde e faaleji makko ɗi fof ko ñamgol yar si yeehi ha o acci ñamgol yargol ñawlaɓe ƴantay sabu hara o fokkiti idan si tawi noon a wawi accire ɗiɗo tigi andi heddi ɗi te sikke kam hunde nde heɓata lewru ma ndeɓita hitande accugol nden satta tawa accire ko watta ñande ñande ko si a wawi wonki maki daki ñaamu taki yarmu ka fajiri feeri hanange muta lewru timude ekkitade ɗum ɗo hollima jaka neɗɗo no wawi yiide hunde haɗa no falande o accama memande saabu kulloɗa idan korko kan no jeeya ko ekkitay ma an bani adama ɗum ɗo sa ekkitike ɗum ɗo no lewru yo taw a wawi wiyete ekkitagol muñal ekkitagol hulgol mo sutaki no hullirɗa Allah noon a ñamaji
hulɗa Allah a yaraani hul Allah hara a fiimaani hul Allah hara a jeenaani hul Allah a ñaamaani dorob hul Allah a wujjaali goɗɗo hulir ni Allah sabu ko Allah rentuma on ka suuma e ko rentuma e lebbi heddi ɗin kadi haɗoɗoma on ñaamugol ka suuma e ko haɗuma kadi lebbi heddi ɗin wona e suuma e tum o wooda na e suuma e tum o tudde jiyaade makko ɓen kadi idan no jeeya e nafooreji suuma e on ka cellal si neɗɗo on no hoorude hooru gongol waɗay yo tetekki makko ɗi laaɓa fi honɗum si woni ka fajiri feeri haanaange muti hunde yahaade nder toon ko heddino nder toon ko haɗa lanni muncaade ka haray ko luttuno toon ko lanni muncaade sabu haray aynaare nde unii ɗum ɗon kañum kadi ñallal ngal ɗum si woni no lewru fof ɗum ɗon no haamorde noon hannde kadi nde lewru ndu no lanna hara lewru reddu laaɓi soɓe ho wonno koye to tawi alaa e ɗaatude takko ko yalta koye ɗon fof yalte ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki suumuta sifu hoore sellon ɗum ɗo no jeeya e nafooreji korka kan no jeeya e nafooreji muɗum ekkitay jama on mooɓondirgol ekkitay jama on wongol gooto ekkitay jama on anndugol jaka neɗɗo fof mari alaa no waawonde ha ñaamaali yaraali marɗo on annda lorna ka miskino on marno kan jaka wongol alaa ñaamitene satti jaka wongol alaa yardene satti idan ɗum ɗo no jeeya e nafooreji korka kan telenta meɗen ga adna ga harana baraji haray nduɗo lewru suumaye kala ko watte e mayru kon e moƴƴereji ko sowindirte ɗum ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on no haani jooɗaade waɗa kalandori e muɗum on min kadi hikka si Allah jaɓi bonnereji ɗimi wonno e wadde ɗin ɗiɗo mi akkeyi ko waɗi si a hoori suumaye a tuubaali hatta bakkatuji ma ɗin no ɗon si a acci zina fi suumaye no daraade ɗa deetiɗi ñande julde a fuɗɗoto wonaɓe haalani fi yaafami goɓɓen ko woɓɓe goo wona an ko yimɓe ɓen goɗɗo waawi hirude wona Allah subhanahu wa ta'ala idan wata a ronku tuubude neɗɗo yo tuubu ruto Allah subhanahu wa ta'ala o fellita ka ɓernde makko ɗo gilannema ɗo o wattata ko boni gurda makko ɗan si aroy wonde ko kesu wona windede ɗiɗɗo ɗum hara montama kono wata ronkan hoorema hay ɗum ɗo awa bete awa eto tuuba ruttuɗa Allah subhanahu wa ta'ala wata wi an a wawata accude bone ɗum ko bone noon idan haray kala moƴƴere nde neɗɗo waɗi nduɗo lewru moƴƴere nde ko somindirtede no jeeya e moƴƴereji ɗi julɗon haani hebbinde nduɗo lewru ñammingol ndaaren Allah subhanahu wa ta'ala seede diina wona e hakkille ittete hakkunde piiji ɗiɗi Allah waɗi weelegol ma ngol an ko ya rewimo ɗum ɗon ñammingol weelaɗo on kadi rewiramo ɗum ɗon oɗano weela sa ñamminimo e mari baraji an ko ya weele sa ñammi e mari bakkara ɗum ɗo siko hakkille moƴƴinta dewal moƴƴintaki ni ta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi neɗɗo hooruɗo a huntinimo hiɗa mari baraji embel ñallal makko ngal ko heɓi to siko temedere baraji o heɓi fi ko hoori kon a heɓa temedere sabu ko ñamminɗamo ko siko million baraji o heɓi a heɓa million jon noon e hino ma hino yimɓe ɓen ta suuma e maayu hara ko lewru woturu heɓude a hiɗa mari feere hara ajo ƴam a wawa tan juloyagal eto heɓa suumayji hay siko sappo kono kosi a heɓɓi joni hino yimɓe sappo hino yimɓe noga hino yimɓe capantata sa a ñammini ñande o yimɓe capantata namari balɗe jeelu balɗe capantati si a hoori ñallal a heɓi capantati ñande o ñande ha suuma e maayi capantati laabi capantati kam ɗum ko jeelu ɗo kadi ko nooni e julayagal ni ko ngal ɗo ɓuri moƴƴude woni andugol ngal ɗo woni julayagal ngal idan ta neɗɗo ɗayni hoore muɗum sikka hiɗa ƴoƴi acca ga ko wonɗa yangade ko ronka gollude ɗo ko heɓe Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hiɓe coobi hiɓe manti ñammingol hooruɗo moƴƴere nden no heewi e muɗum ɓe eɓɓa kadi ko jelo ñamminirte seede islam ko yurmen ɓe inna ko ma jonna goɗɗo kala million seeɗa en baraji bal haysi ko yoɗande ndiya jonnuɗa neɗɗo ko yahum gotum kadi
ala koye laccere ma laaɓude ittuɗa na ko jatta wona ko wujja ƴettuɗa jonnuɗa goɗɗo humtori sabu kum koya uma eɓe ñallano allah ɗumode ɗum nato metti heɓude idan kono allah no andimo kala wakkilare muɗum nden allah ko wakkilare nden dara seɗa mati feere ɓuɗɗum waɗi ɗum allah no andi ko ɗa wadde ko si a mara kadi feere ɗum e attite ha waɗi ɗum ɗon allah no andi ko ɗa wadde ko ettiɗo ha waɗi ko wawata kon fi allah e waɗɗo ɓay fi wawe o waɗe kono no wawi waɗɗum ɗum kañen ɗum no waɗi ɓeɗiɗo na goɗum ko allah koy kadi idan ten hollu allah ƴoyde ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين